Koliko idem, Marko? 20 na sat. 20? Ajmo malo brže. Dakle, jednom ste me pitali što sve koristim od opreme, budući da sam se sad vozila po hladnoći i po zimi, ne znam koliko je stupnjeva, ali ne nosim ja puno odjeće, već je ona baš sportska i kvalitetna. Evo, na primjer, nosim ovu jaknu, to je nepropusna, vjetronepropusna jakna. Nosim ovu unutarnju jaknu, to je isto vjetronepropusna jakna, šuškavac. To je stvarno jako tanka, ali kvalitetna, dobra odjeća. Ona zadržava toplinu tijela, a ne dopušta hladnoći da prodre unutra, a tijelo svejedno može, mislim, isparavati, znoj isparavati, tako da je ono vrlo ugodno, a zadržava nekakvu toplinu. Ako vama kad ste u toplom autu, jel da? Nosim ovu majicu, isto sportski materijal, s kapuljačom. Nosim biciklističku sportsku majicu sa kratkim rukavima. Ona ima džepove ovdje od iza. I ovo je biciklistička sportska majica, isto ti moderni materijali koji dozvoljavaju tijelu da slobodno diše, a ne propuštaju hladnoću. Kazan je trening. Nema treninga. Trebala sam znati zato što je magla. Trebala sam nazvati Ivicu i reći: Ivice, ili ima danas treninga ili ne vidi se prst pred nosom, pa možda bi tako bolje provjerila nego da dođem na zatvorena vrata. Uostalom, dođite sa mnom pogledat kako izgleda trenirat ili nešto radit po ovakvoj magluštari. Dakle, to je to. Carstvo bijeline, carstvo magluštine. To je naš teren. Mislim da nam ne preostaje ništa drugo nego da odemo na jednu rakijicu. Imam ove tu cipele za planinarenje koje imaju ovdje naprijed gumu, tako da stvarno su tople, i ovaj debeli džon od ispod da mi se ne skližu pedale. Evo, imam 6 kuna, a mi bi 3 rakijice. Može? Ali donijet ću drugi put. Novce. Kaj da moram? Ha? Obećaj, časno. Da, da. Ja sam na biciklu, a van je... Onda može. Može? Rak je za tebe, sve 3 može. Ajde, super, jedan. Nosim biciklističke tajce, prve, koje imaju ovu spužicu, da se ne nažulja. Ali ovo je izvanredna situacija, pošto je magla i trening je otkazan. Druge biciklističke tajce, ali njih neću skinut. To je domaća šljivovica. Domaća šljiva. Onda mora dokaz. I nosim 2 para čarapa. Na 2,5. Na 2,5 je dosta. To je to. To je sve što mi je potrebno da mogu i po zimi voziti bicikl.